và chúng có sáng cả này hay nữa thì tao mới chỉ cho đầu vào chữ mà chỉ cho lên đó nè bây giờ tao tao và chữ thì ta xin nó now is now right now lúc xưa làm ta và chữ cho lúc kia thì cái tí chỉ bao thì cái tí nhau chỉ cho ta kia nè cái nhà thì tiếp tục lúc cho nè bây cái vấn đề mà bây nhon nó nọ xí nè nhon nó nọ xí cũng chỉ bao thì cái này bắt đầu sáng trái nó bây cái vấn đề mà bây nhon nó nọ xí chỉ cho bây nhon trong tắc kỳ à từ vào lúc thì cái chỉ sang nhon sẽ được tắc kỳ nè lúc nào chúng một早课了，这个只有些种老师啊 ，it's not for tomorrow, today. Bên nhau bên vấn đề nhau mà bên nhau trong nó bên chia nhau trong tài kỳ cái này sẽ cho bên cho chứng cờ này thằng sĩ quan mà bên cho luôn thì bên luôn cái trong lúc to rồi à bên cái luôn cái trong lúc to à bên chỉ bao thì tài kỳ rồi giờ bên chỉ bao nữa bên cho luôn trong lúc to sự rồi đó cái luôn nó sẽ rồi nó hay nó là chuyện chia sẻ này chuyện tiết kiệm này còn lúc nó lúc ta xin nó cho nên lúc nó xin là chỉ hay bố bé mà với những ý gì bây giờ chỉ có lúc bé nằm mò đó bây chỉ có lúc bé nằm mò là chỉ có lúc bé tất kỳ nè future rồi cái lúc chỉ lúc nó xin we all want to be loved now not tomorrow not yesterday so bây giờ vì là cái lúc nên chơi Giêsu cái thì chủ小cái lúc nên chơi Giêsu lúc nọ I mean today chỉ cho ta kỳ bên mà nhỏ vì you chỉ bao để ta kỳ cho you bây giờ cho ta kỳ you only know now you don't know tomorrow or tonight you don't even know tonight so how cái sự hiện nào là sorry cha how did the temptation end let's read verse 11 chỉ đang dùng nhau chạy Giêsu là, đang dùng nhau chạy Giêsu là, tất cả là chỉ mới cho đi chữ đi trên lọt tu Giêsu. Rồi là biết sai thằng nào để thằng cơ để dùng nhau, yêu chủ sắm mấy cái vật chữ là sao vậy? Yêu chủ nông Giêsu luôn, tên luôn sạp phơi là sao? Get away from me! Satan. Rồi dùng nhau chỉ kia, mong cứ cho nào chỉ kia nó tụi cái đó đây là sao vậy? So họ nói chuyện này thấy giả là chửi cho Giêsu, chửi cho the first temptation cho Giêsu. Bây giờ bây giờ gì mà nó chỉ muốn tao giả sĩ Giêsu sẽ có cho thọ và Giêsu tua kia cho số tụi nó khơi lại, tiếp đại kia cho số tụi nó khơi lại cho sĩ Giêsu sẽ cái đó. màว่าจุดติดจุดรู้เสียนะว่าจุดติดจุดเราตู้เยซูว่าเราพูดในจุดเทียนจะแล้วเราตู้เยซูนี่จ้ะแล้วสิเจอเลยอยู่เกตาเดี๋ยวอยู่น้องเน่เดี๋ยวเลยเราเช่าหรือชั้นจุปลีเราเมื่อหมอจีมันได้จนหนึ่งหอบนะเมื่อหมอจีจนหนึ่งนอกมันได้จนหนึ่งหอบวิแต่เดี๋ยวรู้เสียนะมันเยซูรู้เจมันเจอป้องจอนเลยนะรู้เจน้องเน่รู้บอยนะมันจะนี่เด่นเลย so cái gì chỉ là tu, thằng nào Giêsu cho chơi cái khó xia,但是耶稣杀到了没嘛，杀到一不摘呀，就拿那把全部打掉了，你说，把全部打掉了。那别说啥呀，别要全部给洗血了，给洗血嘛，你有老多被错多人呢，个人客气的，个人要这样要点不愿去找人了。Temptation will continue to come to all of us. So, First Peter chapter, let's see what Peter said. First Peter chapter 1 verse 6. Này là thế. Giờ giờ này, những yếu trong cái giờ này, yếu sẽ nhân tu là nhiều chủ rong xia, trong họ này vấn đề này lúc gì đó đấy. First John chapter 2 verse 15 and 17 này thế là do not love the world or anything in the world. If anyone love the world, the love of the Father is not in him. Nên là cái sao luôn luôn tiệt tên chỉ sẽ cái giả chỉ nhau luôn tiệt tên nào họ lên nữa, vậy nên luôn luôn tiệt tên nào là vậy nên nó chỉ luôn lên gì, và luôn lên là, bây giờ nên để chân chính dùng cho cái sự Giêsu, ở bên cỡ ta là khen tao cái bên trong bây giờ ở chuẩn miền luôn là trong cái chuẩn gì nào, first the last of the flesh,
the lust of the flesh. 车了都有路的，车都有都看，是 physical need 啊，desire 啊。哎，头有整我些人家哎，英文那个早好高，英文那都好高哩。哎，我还老了点，以前的嘛，那就还点啊，我嘛么子子哩嘛，我把起到了，我有么好多了就给你啊，这些个呢。有么我哩家啦，伊么叫洗个脏个多，有么都有个大些，有些被包好了，你再了那就单位样都有些。好那样 the last of flesh， 好这么样 the pride of life， 那要running cutting， 长飞起，啥个里都夸有，啥个里都我都有了呢。第一但是呢嘛给 cutting， 那是这给要去造飞起呢，你绕哎不对。头边接了，这边下一个就走路去这边去这边了，就么刚好去这边了。别想我给我背了，我就我刚好去这边了。别想了就走路去这边个边了，我就得好了去这边个边了，可能。别去上班关键了的，别想了都已经这边个边了，也同那点有错呀，就有些大的也是。这是头用我做灯门，要他搞不起老板有，然后ที่เป็นนั่นเลย the last of the eye ลูกเขามาปอดเจสักตอนเราอยู่ตูสักก็ตอนลูกฟิชีสักก็ตอนเก็บแบบแม่สักก็อยู่หมดเจียมโดนนู่ปอดเลยตัวมั่วเจ้าอยู่สักก็อยู่เตาเที่ยงนั่นอย่างนี่นู้นเนาะเป็นลูกเขามั่วนะเป็นลูกเขามั่วมาเป็นปอดตัวอย่างเลยนะเนี่ยผลเช่นนี้นะอีชั่วโมงอีตัวของเราจะต้องปอดอย่างใช่ไหม Netflix Facebook YouTube นี่จอ iPod iPhone ตั้งท้อได้นอนเลย They flood your mind you brainwash with this 你冇嘢聽到直接插到呢嘢先啦你嘢聽到直接插我就บอกแล้วจอยเขาต่อยเจ้าของนี่ตัวเนี่ยจอยตัวถ่ายเทนนิสอยู่นะหนึ่งย้อนหนึ่งลูก iPhone แล้วลูก iPhone แล้วใช่ไหมนี่แท็กซ์อ่ะนี่โมเก๋ๆนี่จิ๊บพงเก๋แล้วเนี่ยผูนะนี่สวยนี่ผูนะ然后就走了，那就多，要六年都不知道你 taxing 是啥。See, you can die for that. Now let me prove to you. According to the National Safety Council, texting and driving, 要到 US 那是啊。Texting and driving cause 1.6 million accidents per year. 到的了。It's 25% of all car accidents. And how much injury? 330,000 injury. Partial of those are dead. And look at that 10 dead every day. You think on your testing here, all the day technology check that you see? ก็不要知道，ก็不要 control 到，ก็不要知道对了操洗到个些。别对脑中的脑了，今天别有出这个的，别有出到这个，别硬要给实现了。You have to know how to use it, and use it in the proper way. 那个 glorify 我主，其实要 use it， 我就给我做的。但耶稣叫中国人来讲，但耶稣嘛，你做 technology 呢，但是 you know what， 人用嘛，你用单做给吧，那当然一国家呀。你背点了墨，老多耶稣才当到这些了，懂的。耶稣呢，你要不就但是路线的，你只是路没毛啊，就你只是 divine character， 只是 divine power， 那么大家的这样了，你叫人那个是，但是你去搞就得给大家的嘞，得给实现的嘞，好给实现了呢，就要我路线叫耶稣 to reaffirm。造个就好骗，造给有我们就对对对弄反对是，要那个只要看到一靠高尚都被一年错多年那里搞的不能被小，就好给实现你要老找着被人我给你些，被人做 overcome 到这个实现。So how Christ overcome temptation？ 这里呢，耶稣的关于给实现的讲，我背下来了。Christ
look in faith to the Father for wisdom and strength. 耶稣嘛，你啥叫人子路举起的，人子做给超路上生。也是呀，他看这个白要做，那特别做给有些给是些的家了，被抓些当了多万久，我今年要把白，你要去补个白做给怎么了？嘛可能要好给莫言，耶稣三个被抓些做人子。要被抓些做人子了，被用这个就有多靠谱的，被用高音这个是什么样的？好的，Christ was kept by the power of the word。耶稣嘛，那过路夫妻那个走路，那个我去走路嘛个多靠着呢。你还慢慢的，是你的快的，要把就对路是铁脚到能啊，铁脚到。要别人铁铁的那样。我去走路叫车嘛，你有么不，你有么，你做工忙，我上更高着背来。我领导讲，你初度我到做工忙的地，得给陪给别人咯，得给陪给别人要好弄点点。那天我弄那上更高的把住，有人在把住带路穿给，一穿了，叫背着给我弄。走路的你莫费劲很了，powerful 个。别人去过人家去的，这是嘛，我去走路要背路绕，也背叫正路绕。好的，背个 Christ was consecrated to God， 那耶稣嘛你做然后做法主，你老着好路的点呢，要老着一点路正，我要老正一点个正高的路个。也是呀，这天的你要去打给这些，也是呀，就搞就安排到了。你要去打给这些，你要去考上那里，你要找个莫给家的，鸟着好路的在哪？在条条一斤，要在条条对了，那当中你是做给你家的事情。这在耶稣要做多了些，你自己些老脚搞到那。你自己晓得这个，就好像我们啥叫那个人家给做嘛老很累了，第二就给做嘛老很累，但是你得做些了，做点要给毛给的，做多太当那路子，太高太用给自那个，耶稣一去不讲这样，我到一样那就打就给了。包的可能你一看真正很了，一看真正就被做给真的是。I know that some you may not understand now， 但是嘛，我一懂呢，同个到在家做现在头每次个唔要惊的，我就得听了，唔要惊的时候都得听了，反正个嘛包的，我主了是耶稣做给路嘛，一定保你家个靠，现在莫跟保你家。耶稣呢，你都找了路个 palace 呢，你路就只有种吃的时候，你都给了就好点点呢。因为我们讲高些讲不高兴。So 本人来话，如果我嘅本人我哋人哋家先講到 Revelation chapter 5 verse 12。You can read after me。就古係我哋你係講人嚟話古人啊。就但係蒙着，人哋就幫我蒙住你係呢個係先。那人来讲，耶稣讲要都民族呀，话内摸多了，要都莫废弃，天要都往不落路，要都莫注意，天莫上，只要背负高。天我做个祷告们 ，Amen。他们就把是到个就到路呢，别嘛个做这条路线，要到the next verse， 学了深究的就被他们。我就别我讲叫了个走路呢，别现在到个走路那边洗个走路嘛，叫着那个走路看着别。
别的等价得给实现出加出呀，只用我了propose 叫我的找到的呗，数年就跑到8倍，对呢，要个7、8倍，别人搞企业的，是别他搞都企业是都没飞机，都搞一得给实现了一波加养好了，你了8倍多倍到。被高音得给实现，错要的弄到被摸了，被错了说多，就这样叫老人要叫老面了这些的，那就他讲800的叫被早给，他们被做东弄了飞机叫这个搞，不行了被搞大，个走路大，我们搞正下搞大，哎呀目前他讲浪费的800，那弄照顾被小被要住了，鸟都能搞入松点，也搞我让你路搞准备错路线，得给赔了天气了。大到被就讲细到被有些，他们被错到非得讲了都追，被多把的地方知道完都接受，那么就变成好多被他阿门。OK，thank you，我拜拜，long. Yeah. Let it be, right? Yeah. Hey, girl. Oh, she's next door. I'm about to go grab her right now. Big day.